Bilemem sallanayım kursundan Günlük serüne uydaran Улахан тыстаах устаах туспай гелях рок музыка түһүлгетигер меңе хаңаластан сылжар Анатолий Босиков салаячылаах туман бөлөк идетибит музыканыр ортолоргар кыттан 2 степеннәк лауреат атын ылла. Бөлөк соғотох кыыха скрипкаға оңюр Галина Христофорова бастың солист инструменталист аналат кыйылагынан болла. Чобону битетен аван эталлатын билебин. Элбахталтыс поппет. Элбахты бисенадыр поппет. Элбах Россия фестивалдары ajib. Мен еще де билебин. Чобон янты сагайры хоготох. Хоготох болырды булу. Ата ятан оньёже билектер баллар. Билген. Атын классиканы да не бун, бу атын жанрдары мен не бун. Но рок пока билген хамай бастың турар. Атын әлбәт жоноргытта билистим, билила жоноргытта чолбон группаны турукаттан исеретим, билген калеммен иле көрдүм. Аха, хәблүн айкиндерләре. Iki күннәк рок музыка түһүлгетигер конкурс сылжыттара кыттылаахтара ыллаан тоян көрәтчүләр көннөртүләр сүргеләрин көтөктүләр. Катастан сылжар сүүсүз бөлөк салиха күстәх энергетикалах Ильябина Курафырьята көрәтчүләр ис куттаргар иңен өргө диери кулгахтарыгар ихиллибит болохта. Манна үһәбилүтә 2 кулны битер битем тогонаксыллаха. Аннаттым манна хаҗан хамы олсаган истер бөлөктөрүм баянай улам буллар. Ол кенеттен тына дугулы билен игергетте бисер булам. Алгас кулуптагынан анен музыка деген истеммен киреммен. Онны сүйсүз болон турып бу. Саңа күн беригенан үһәбилүттен Анна Герасимова, Алексей Старостин.